Banyirukanye none mere kwezi ko turaye kugira abate mukagira abavugizi mukagira abande mwakuze nibabajane babereke yo muba ndabayende mana ndakwingiza mu ntabare sohoka mudogo basi ndatuja heno hagari mwahinjira jewe nzoba ntakiri hano munyice nanje hanze Every story matters. Yarabaye ikibege turu. Rero je namakije ahubwo. Aranamakije amvudetse kanitahire nisubire mahome. Yirukane mutonya wanje nyene kandi. Yagomba mwirukane kweri. Nani cyamuhoye. Umva basi nuko twari kumwe n'ujya mu mutonya wawe. None ko muri kumwe hari kosa wakoze. Esha jabwa namakije ahubwo. Wabwo nyaruka usanga ataranagenda. Ahubwo rero tujya numperekeze. Bro ibyo bintu biragoye he. Amanigana ntusungamanira kandi umva niwe mwari kumwe na mutoya wanje irifonda mubaze ico bafuye ni ko vyose wabibonye. Wewe tugenda sijenda njenje inyuma mugahoje imbere. Urabona kuva kare nikera. Ujya mu munsi ndamwirahira. Ega ntiyirukana wenyene. None hagize yaho yirukana. Ega niyo kwirukana wenyene. Ndabara kwirukana. Jewe wareka shago finata. Frere we Mbirizi jenge ndakuri target. Ngenda kuri target wewe genda urabe. Uko ibintu biriko biragenda cangaha kuko uciye ino yava kubona. Cangaha. Nimba ari ibibazo gusa kabisa. N'ibigori by'abandi turabimaze. Abakunzi ba Steve. Cameraman uyeranje ntakubona. Hago musubira kwinjira. Iyi mwese nabi umva mugende kuko mwaranyeretse ko mwabaye abagabo sivyo munyereka ko je nta jambo office mwarigize ibinani mwigira ko mukomeye kandi mwakuze rero uyu muhungu akuze arasohoka akagenda amatungo mwanyagirije ko rabi byomba ho bikiri none wanyu ntibamaze kumuhindura namusanze hariya anye agihagararanye niwo mugarukanye uragarutse Banyirukanye nasanze yagiye gusubira weturapfukana wewe kwe ndakwiginze ubu ntago ari bimwe mwahora muza si bimwe byajyari none namirukanye bamgaruye kandi kori nasanze ari kumwe n'uyu baparise hariya inje mvuye kwibarabara sanze ariyo bari nivyo mba bikiri ku muryango niko nabareze ariko wahindutse nabi kweri wakuze uragenza ruke nawe ariko uragenza ruke urere harageze kumpangara wakuze nta jambo nkifise nta muntu numwe asubira kwinjira aha mwese hanze none mwakuze murondera iyo muja kwezi ko turaye kugira abate mukagira abavugizi mukagira abande mwakuze nibabajane babereke iyo muba gusa mere ivyo muvuga ko nariye ngo nagurishije ntavyo rero habansize naho ndiko ndaja umugabo wanje yasize aha yaranyandikishije sinandiko mukobini siranditswe nubwo wanditswe abana ushaka tuje kwangara hehe none basi ushaka tuje kwangara iyo ndabata ntimunganuko kumbi yamenye nk'abatagipfa ntimari kunzana ivyo byose mbe banyegosenge ko nabiwumvishije umwe niwe yananiye nk'uyu umva basi shaka ariko basi twumva mvuza ati sohokera sa gona wewe rero mana navuze gute ivyo nawe gusa yewe uburangise mamdo ndabayende baye wonyene wowe urivuze ngo ndinde jewe wambwiye ngo nta munsi n'umuzonyita ko ndi nyokwanyu urabwira ko nujya hanze mpure wagiye nyarutsa ubwenge bwari bwayaze ndira gato ibyari magera byagerutse
kandi amazi amenetse ntawe uyayora Areka mudo. hanze Reka mama mudogo na. hanze babagabo wampa imbere y'abanyamakuru ko afise abagabo ndonderwa n'abagabo benshi mama dogo basi nyumvira none mama dogo ni ya wowe rero wamba baje bari umwana nahora ndumva na gatoya basi wowe Basi je wendi gisazi ndabyemera basi ariko bazo muri muto mubura mwasohoza mama dogo naho twoje mana ndakwingiza mu ntabare sohoka mama dogo basi tuja henuka tuja he harya ni mwahinjira jewe nzoba ntakiri hano munyice nanje Nurusha utugiyaga ko data yarapfuye none namujya hangu none nawe je mwaranyitwariye mugeze kure ingufukame basi no basa dogo tubabarire basi ndabakubiti yo no nta numwe mbabarira wowe rero wewe ahubwo wowe byose ni wabyishe oya iyo ugaruka ukansaba imbabazi utazanye aba bose kandi nkuko abagabo honyine je ndikirofa none wari usanga ubizi none urakuze ufise ubwango uri gukora ibintu uzi oye sinabize bigiye byavanganye unamuruka wamugaruye numugaruye ko yaruzi ivyo uri kurakora oye urumva numugaruye ko yaruzi ivyo uri kurakora oye basi ari sohoka rero sohoka mana yanje mwandu narabaye w'abantu ntarana mumena amaso yawe shaka tuje heno kuri kimana muragenda kwa banyogosere ntimwafise n'ingose mwihaya ni twakuriye ngaha hano wambwiye ko jewe nabariye mama dogo wowe nyine wambwiye ko ntacyo nakumariye munarabariye narabamanze ngo mushaka amatungo yaso mu gihe nanje ndiko ndarira mba mu nzu nk'iyi iyi ubona iyi mbese nzi ntashaka kubwiza wabaye mwiza basaba muzima uri mwiza turabiye babagabo ne bagiye kuza barataha hano bamwe babwira none wowe wagiye kuvyongira iki none we mama dogo basi ndakubwira abagabo benshi basi mama dogo dutaho igenda riha bapanga izongaburira urumva hama abandi nabo baze bakome bongereza mwebwe hariya mufise imiryango musoke gira umutima w'imbabazi mana yanje hakunzi ba Steve jewe intambara no kuri iyo mwana akuze agahagarara nk'umugabo akereka ko umuntu yamureze atari umuvyeyi arakora ubushobozi nanje reka nkora ico nshoboye mumvi nase kuko nanje igihe natakambye ntimwanyumviye ahubwo mwampaye abantu mumbwira ko ndi umurozi mumbwira ko nibyo amatungo yasobanyu ibintu byinshi murarisha kumbwira ko nishe none wewe wagiye kumurongoruza iki none kandi wowe uzi ko gashana cyo ndabigenza mumbwira ko nishe so naramukunda ariko urabizi iyo nakoze kwa cha atura ubu muri ko munsubiza mu ntuntu yaransumira inkoko narajya inyama narajya mwajya nabi basi dushire mu kingo cy'urukundo data yagukunda basi isombe tujye musoma nuko twabyiteye dushire mu kingo cy'urukundo data navuze ngo mana nanze ngo nukuri ibyo tubwida kugira neza no batwabari ca ntangura kubakubita ushaka tuje he basi hakunzi ba Steve jenga jendi kuri ta iyo mwanyi yemeye ko nuko sengora gura mubwiraje ngaha mu gitondo yaje ngaha umunsi wa mbere unzanira abantu yaraja sivyo mama tubabarire nukuri mugihe inzu naguhaye ari yose yabasizemwo nane nabakuyemo hanze abakunzi ba Steve je kwe je ibintu byabo hanze yarutse musohoke abakunzi ba Steve je ndavyikorera nuja tutubyoza mama dogo ningi tubababari ibintu binanira ndavyoza nukuri jewe nuko mana we hanze abakunzi ba Steve Every story matters.